Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi mwebwe tubana kuri iyi YouTube channel. Wowe ugeze hano bwa mbere kanda subscribe, like, share na comment. Tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Kuri uyu munsi mbazaniye amakuru ewana yakadasohoka, kandi amakuru wenda nagara imyidagaduro gusa, na amakuru numvaga udakwiriye gucikwa. Wowe wahisemo kudukunda, wahisemo kutuba hafi, wowe wahisemo kujyana natwe ugakanda subscribe. Wowe ugeze hano bwa mbere nawe tuguhaye ikaze, kandi Imana iguhe umugisha. Kanda subscribe nawe tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye by'imyidagaduro, ibicicikana hirya no hino. Inshingano zacu ni ukukugezaho amakuru agiye atandukanye. Hano nkuzaniye urutonde rero rw'abapasiteri cyangwa se abavugabutumwa 10 bafungiwe ibyaha bikomeye nk'ihohotera, uburiganya no gucucura abayoboke babo. Mwibutsa ko harimo nabo mu Rwanda, bose ndabakuzaniye uko ari 10. Mu gihe rero amadini afatwa nk'inkingi y'umuco n'indangagaciro z'ubupfura, hari bamwe mu bayobozi bayo bagiye bafatirwa mu bikorwa bibi binyuranye n'icyo ijambo ry'Imana risaba mu by'ukuri. Ni bimwe bakunze kuvuga ngo ufashe abapasiteri 10 wabonamo indyarya ndetse ukabonamo n'abatubuzi, kandi ufashe n'abatubuzi 10 ntiwaburamo abavugabutumwa. Muri abo bapasiteri rero banyuranye bo mu bihugu bigiye bitandukanye, mu bice bitandukanye by'isi, bafunzwe bazira ibyaha bikomeye birimo ubutekamutwe, ihohotera rishingiye ku gitsina, kwiyitirira abo batari bo no gucucura abayoboke babo. Ibi byaha rero bikomeye byatumye benshi bacika intege ku kwizera abayobozi b'amadini, bituma hakenerwa rero ubucukumbuzi n'igenzura rikomeye ku mikorere yabo. Dore rero urutonde rw'aba bapasiteri 10 bamaze kugwa mu maboko y'ubutabera bazira ibyaha binyuranye. Ku mwanya wa mbere haraza uwitwa Apollo Careone Kiloboy cyangwa se Kiboloy. Uwo mugabo ni umupasiteri wo muri Philippine, ni umunyafilipine kabisa. Yafashwe mu mwaka rero w'ibihumbi 2022 nyuma y'iperereza ryari rimaze igihe rikorwa ku itorero Kingdom of Jesus Christ uyu mugabo yarayoboye. Kiboloy wiyitaga rero umwana w'Imana watowe, yashinjwe gukoresha abana n'abagore bafite imyaka hagati ya 12 na 25 mu bikorwa by'ihohotera rishingiye ku gitsina, abatera ubwoba ko niba mwanga bazajya mu muriro w'iteka ryose, mu muriro utazima. Yashinjwe kandi gukoresha abayoboke be mu gusabiriza amafaranga yo kumwishyurira ubuzima bw'icyubahiro. Uru rubanza rwe rero ruracyakurikiranwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo nabwiraga ni Apollo Kiboloy wo muri Philippine. Ku mwanya wa kabiri ni Terence Toy Elliott, nawe akaba ari uwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mupasiteri wo muri California yatawe muri yombi muri Kamena rero 2023 azira uburiganya yakoreye inshuti ze, aho yashatse cyangwa se yabashutse gushyira imitungo yabo mu maboko ye, abizeza inyungu ariko akayikoresha ku giti cye. Yashinzwe rero cyangwa se yashinzwe kwambura arenga ibihumbi 238 by'amadolari. Ubu ngubu afungiye rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri California. Ku mwanya wa gatatu haraza undi mugabo nawe w'umuvugabutumwa witwa Robert Morris, nawe akaba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yahoze ari umuyobozi rero w'itorero Gateway Church muri Texas, ndetse akanaba umujyanama wa Donald Trump mu by'umwuka. Yeguye rero muri Gicurasi 2024 nyuma y'uko ashinjwe gusambanya umwana mu myaka cyangwa se mu myaka
y'1980 ubwo nubwo atarahamwa n'icyaha rero mu rukiko, dosiye ye iri mu rukiko rwa Texas iracyakurikiranwa. Ku mwanya wa kane rero ni Bishop Jean Bosco Harerimana na Jeanne Nsengiyumva. Abangaba rero akaba ari abanyarwanda, ni abanyarwanda kabisa, nabo baje mu bariganya, mu bapasiteri cyangwa se mu bavugabutumwa bariganya, batawe muri yombi mu perereza cyangwa se mu mpera za 2024 bazira ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi n'icyo gukangisha rero gusebanya, bifashishijwe cyangwa se hifashishijwe amashusho y'urukozasoni. RGB ifunga rero itorero ryabo ryitwa Zerafati Holy Church. Ubu bakurikiranwa n'ubutabera. Aba bombi ubwo ni abona kubwiraga aribo Bishop Jean Bosco Harerimana na Jeanne Nsengiyumva, b'abanyarwanda kabisa. Ku mwanya wa gatanu ni Kudazai cyangwa se Kudzai Ngoni Nyamasoka. Uyu nguyu nawe ni umunyazimbabwe cyangwa se wo muri Zimbabwe nk'uko bamwe babisoma. Yatawe muri yombi muri Werurwe 2023 azira kwiyitirira umukozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya ruswa ndetse no kwigira umunyamuryango wa ZANU PF, ishyaka riri ku butegetsi hariya muri muri Zimbabwe, kugira ngo yambure ubutaka bw'itorero. Yitiriye rero umunyamuryango wa ZANU PF kugira ngo yambure itorero ubutaka bwaryo. Urubanza rwe rero rwarangiye muri Gicurasi 2023, akatirwa gufungwa imyaka 3 yose kabisa. Ku mwanya wa gatandatu nabwo n'undi mugabo wo muri Zimbabwe nawe wo bita Bishop Eric Ruwoza cyangwa se Ruwona muri atwabarira amazina abagiye agoye. Uyu nawe nuwo muri Zimbabwe, akaba ari ku mwanya wa gatandatu rero nawe batawe muri yombi mu Gushyingo 2021 azira gukoresha nabi inguzanyo y'ibihumbi 700 by'idolari yari igenewe kubaka ishuri ry'itorero Anglikani. Yayikoresheje rero ku nyungu ze bwite, yiyishyurira ibya mirenge n'ingendo zo hanze, kandi akaba yarakatiwe afungwa imyaka 4 muri Mutarama 2023 yose kabisa. Iyo myaka 4 akaba agiye kuyimara mu buroko. Birumvikana ko amazemo imyaka 2 akaba asigaje indi 2. Ku mwanya wa karindwi n'undi nawe witwa Pasiteri Siraji Semanda. Uyu mugabo nawe akaba ari Umugande cyangwa se aturuka muri Uganda. Nawe yatawe muri yombi rero muri Mata 2021 aho yashinjwe kwambura abantu barenga ibihumbi 5 amafaranga, abizeza ibitangaza n'ubufasha bw'amahanga, ndetse akaba yarashinjwe ibyaha 17 byose by'ubutekamitwe cyangwa se by'ubutekamutwe. Muri Kanama rero 2022 nibwo yakatiwe gufungwa imyaka 5 yose. Urumva ko nawe amaze imyaka igera muri 3, akaba habura imyaka 2 ngo afungurwe. Ku mwanya wa 8 haza uwitwa Shepherd n'undi witwa Mary Bushiri. Uyu Shepherd akaba ari umunya-Afrika y'Epfo, ndetse uyu Mary Bushiri nawe akaba ari uwo mu gihugu cya Malawi, akaba ari umugore n'umugabo. Aba bashakanye bayobora itorero rero Enlightened Christian Gathering cyangwa se ECG. Batawe rero muri yombi mu mwaka cyangwa se mu Kwakira mu mwaka 2020 bazira uburiganya n'ibikorwa byo kunyereza amafaranga, byombi bifite agaciro ka miliyoni 100 z'amadolari zose kabisa. Ubu rero bahungiye muri Malawi nyuma yo kurekurwa by'agateganyo. Gutabwa rero muri yombi kwabo byasabwe na Afrika y'Epfo, ariko Malawi yanze kuborohereza cyangwa se kubohereza. Ibyaha byabo rero bikomeje gukurikiranwa n'urwego
mpuzamahanga cyangwa se Interpol nk'uko mu rurimi rw'icyongereza bivugwa. Umwanya wa 9 bazaniye undi nawe akaba yitwa Apotre Joseph Harerimana bakunze kwita Yongwe. Ubwo wahise umumenya ucyumva izina Yongwe, ni umunyarwanda. Uyu nawe muri Werurwe 2024 yakatiwe n'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo gufungwa umwaka umwe usubitse no gutanga ihazabu y'amafaranga 750 by'amanyarwanda. Ubwo ni nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kwihesha rero ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Bivuge ko ni umuvugabutumwa, akaba rero umuyobozi w'itorero Horebu rishingiye cyane ku buhanuzi. Ku mwanya wa nyuma cyangwa se ku mwanya wa 10 tukahasanga uwitwa Santosh Madhavani Amrita Chaitanya. Uyu rero birumvikana ko ari umuhinde, ni umuhinde kabisa nawe w'umupasiteri ariko w'umuriganya cyane. Uyu nawe rero akaba ari umuyobozi w'itorero ry'abahindu yahanishijwe cyangwa se yahamijwe ibyaha byo gusambanya abana no gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni. Akaba yaratawe muri yombi muri 2008 akatirwa igifungo cy'imyaka 16 yose muri Werurwe 2009. Kuva muri 2009 rero kugeza ubu nawe urumva imyaka irimo, kuba yarakatiwe imyaka 16 nabwo ukaba wumva iyo asigaje. Rero akaba afungiye mu gihugu cye cy'Ubuhinde, afungiye mu Buhinde kabisa uyu mugabo Amrita. Mu bandi bakozi rero, mu bandi bakozi b'Imana batawe muri yombi harimo pasiteri w'itorero Bethsaida Holy Church na Bishop, akaba ari Bishop Rugamba Albert watawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, akaba nyine byumvikana ko ari umunyarwanda. Akurikiranyweho rero gutanga sheki itazigamiye. Hakaba hari n'undi rero Musenyeri Mugisha Mugiraneza Samuel, nawe wari uherutse rero kwegura ku buyobozi bwa Diocese yashyira itorero rya Anglikani mu Rwanda. Bose ni abanyarwanda uko ari babiri bamaze kuvuga, ndetse uyu mugabo akaba akurikiranyweho ibyaha byo kunyereza no guhesha no gukoresha umutungo wa Diocese mu nyungu ze bwite mu gihe yari akiri umuyobozi cyangwa se kiri ku buyobozi, n'abandi benshi bagiye batandukanye bafungiwe ibyaha bitandukanye. Abo bose rero ubwo rutonde rw'abapasiteri 10 nakubwiraga rw'abakozi b'Imana ariko nyine badakora ibintu binyuze mu mucyo, bakoze ibyaha bikomeye ndetse bakaba baranabihaniwe. Ngiye nitwa Claude nk'ibisanzwe, wowe ugeze hano bwa mbere kanda subscribe, like, share na comment. Ndabakunda cyane, bye bye.